Bugün bir yaka voleybol brano. Bugün bu sportsmenimiz vücudumuz direnirdi. Görüyoruz. 15 sınır alan drama turnirlerinde. Yine voleybol seri bulmadı. Yine de ders sanatçılar sportsmeni de mancara sportikadetin bastıkı sportikadetin Afsayda devi bedak spor kurumlar üyesmesine. Yüz onadılar master digital championlarda ona bedak tuhan kaynattı da suyuru da atakan yutuval asona kovakka respublika terkodun waktu itu untuk takau kunta balik bog beranigar dia kata keteng jaranan istirahat dan leng ini ha baru kita setiri kain Bugünden egin atta bugün jara hemen evis kuriya wani kistogulun yen bu ha tibutja bakar kulun hab iketin jawisul tatim bahal biak patat bu jara hemen evis atnan ikka bola erigenan e turut bertahi gures itabit balik bolka baita ko bigi atabit sportsmen matuju tau trainer kibit atan duit ter yoktan anda umur aja bet gelam dah ujian pun ona tapi juga kuras petigar elbak sponsor komunista untuk elga jahat tata acendan kubah terlan medal orang-orang ara cuci komunista mantanan kerjaan ogolora kadap polo tian gerasi mana hina zinya wana batlar berattar Allah kagana motlar coba ya berister purutlar acin nanda kemullar kini ketal pesbet jondar balar borgop depan awes berbobah lay mahalabes acin sponsor data urdi tiga udah di juta jarah minabis oleh teramia acin nan sponsor tuangor wana belerin mana elgai onyol juga tururarang birarang yen terenun tolor waktu ontahanan atau kiralan tatina firma ino perkopiona me sponsor data alfa gamma bayu krisbet na jersey linchna pavel anatolievich geracia председатель Егоров Николай Егорович мактап ментердевин арларга онна жа бүгүн респект чөйдөгө веден эренебит спортсмендерге эчейте ийме чөйдөгөн voleybol berani dengan belakang dan pakana gitu. Turungan voleybol, voleybol beras sebenarnya saat itu voleybol kurang wangaran kurang, untuk kita jadi simpan ikut bola itu berkurang. Tahun kita itu mana? Di waktu kemana kita taruh terus, mentar urutan, kedua kemana berkabar hiti dari tim belamar. Kıştak o kaydım. Gerasim Simonovich Guryev törevde 95 yılgar uluslararası voleybol kurevin üyeler çağın sağladı. Voleybol kuruyatıntılarını verip isti evde bulundu. Asmaydılar on tuttular kulağına. Onurga ebi fizической онна духовно өттүнен эркетчи таланнага терьер да салаяк да жогуттага. Олин жолугар сергетилер
ытыктанара Bunun olun, bugün güreşikli vakıra, teriyegübe, öğretçiler, Cahikni balıgıtın bu Guriyev Gerasim Semyonovich hırtık atları tıllar. Oluqtaq jahalta Gerasim Semyonovich aymaktara, dokottora, nehlek bildirittelere, urbanniklerin bilisteriger ıtıllar. Voleybol güreşi ağırlığından Oluqtaq jahalta bunu tuz beymapıttın, itidik istenlik ağır delibin. Taag bihito po ko nahiligit ng kalibit. Usan nan hapa wakat out tara walang kalibit. Matabu jarang gurit kiri hege. Kaya nikalak ne hatan na jam ito ta. Komod ng kalibit na jala komod na. Puro daman dulu hidden ne bro. Kura kay huk interest rate bin. Wala yan ang kaya na kaya sana la jam. Wala tar ko komod kana kalibit out tara wala. So kudu Körüyor balhak kadırı takim kırta o köyü var. Sürgüne voleybol hengeräçte di bu kutanın hediyeten buriyor. Kiriye kürehtä hekelen turu. Bu kürehtiä di kutanın hediyege vastaan hekelen kıttal. On että bu hölgemiä mistä där. Biristä mistä kirja kenerne şu an yollar götürüyor. Erinere.
Sandabı, Mustafa, Sandabı Kuhukar, Çoğan, Bayvan Savalişka, Emin Makbuhur Kutup tarafına bağır. Puisi yenga kerja menyambut warna murok kapitana Iwanov Sayan. Bugünkü masallar, ustaçılar, görevçiler, maddiyatçiler, Mustafa Çaltıknat'ın ona Federatsiya Voleybolu Uzastığı'nın saltacı kumarı bugün Atınağına Sürekli Oyuncuları bakıyor. Bu mandıksa bir yak Mustafa Kutubu'na voleybol haytanıstil Awalnya kali ini kumarı. Лучший защитник yenga Андреев Николай Николай. Спонсор Павел Анатольевич Лучанко. Самый полезный игрок в день номинация Иванов Николай Кутана. Перспективный игрок Абакумат Айхал. Tentunya Bima dan Перспективный игрок Горбунов Мирослав. Лучший нападающий дені аймақтара олар турар айтылар. Бұл түйістікті өйте туақта инструмент өр қымақ. Кортин Василий Лучан. Бары өткіз қаралас, бары жүт күрдік. Нәхелек бит, Урбанида Акимов Прокопий Степанович спонсордағы ұғатшытығар, бәйіз бәйістіға тұттарылар, күйгей командадығар. Ухачыннан Львов Василий Михайлович Урбаник бұд спонсордағы 405-тағы қора командадығар. Ағысын школа Ирак Үлучан нәхелеге. Ухачыннан Синестері Тағысында Кутана нәхелеге. Ухачыннан Утутный спонсордағы Татьяна Костополова Рахимина Республика Бастығы бестелі Ылла Элгайнелеге.